your best YouTube channel. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Why media? Yeah, 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 yeah. Why media? Ah, yeah, 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 yeah. Why media? Your best YouTube channel. Yeah, yeah, yeah. Tulungi kyemukola okuba muli kwa media bambi mubali kutubona nga banamboza ife ku YouTube kituisa mu amaani era tusaba yakaba kali ku subscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ndiza yoku mu maka ag'omwana oli Maganda yazalibwa nga alina obulemu nabalaga emboozi ya Maganda nga yazalibwa nga alina obulemu yagongobala wabula ate butina alabira amaka nti omwana n'obuzibu buliwo nti baba we yaffa era nga ni mama we yandibaire oba oli awo ng'ate n'abayamba yeena munafu tasobola kukola mirimu. So Maganda weire mulema yasalawo obuteekubagisa kiyakola alina akagaali bamuza kisake baamuwa era nga kano akoba omu ku baganda be yandibaire oba oli awo ng'ali ku isomero myaka 89 ati dontwale ku mutawuni onsindike nje nga nsabiriza. So Maganda atambula mu bitundu eby'endawulo nga muganda wamusindika ku kagaali nga basabiriza obuyambi babona ayi nga kyayenda oba oli awo bafuna akasente akakawunga, bafuna akasente akamwogo, bafuna akasente ak'ebidandaali n'akasabuuni kaide katambuza amaka. Nalaga emboozi ya Maganda nga ali kunoonya obuyambi era kinakumano nga wayi media ni timu yange twida ku wano mu maka waba Maganda twida twegera ku ni mama wono twamu meeting yatukobera obuzibu yali afunye era nakuma kuva gano ng'omukyalo twamuletera sente koba yatukoba ati tiyewulira bulungi mulwaire ate omusaada we yali atebeza okuba nti oba yali yafira akalwere ka mukenenya. So yali mu okutya nti yandibanga yena mulwaire wa Akawuka wabula yali azza busobozi bwabona kuba yali azira sente yali agire ku mwidwalire lyo kumpi enamba lya government bamusaba 5,000 okumukebeza omusayi. So kye yakola nga omuntu azira sente yavaayo yalumuka yaira waka yakati kaninde kirako. So why media twalaga emboozi ye era nga eriyo omuzira kisa eyatuyamba kadukira omukyala lwekyo yavaayo yatuwa sente edo omukyalo ono okujja mu idwaliro n'okumuyamba ku wano mu maka. So omukyala yajja mu idwaliro era nga why media tutwakomaawo twidye tubone biki ebyaliyo mu idwaliro obulwaire kye bwalwala tubone engeri tusobola okumuyamba kuku. So omukairendize twakuleka wano ng'ogire mu idwaliro twakuwa sente daife. So tutwidye oba kitufu wajja mu idwaliro oba bino wagandiise mwene nsobola ogandiika kankugemereko nsobola ogandiika. So tukobere twakuleka nga tukuwere sente okujja mu idwaliro wajawa najja olunaku lweno olulwampa najja Nambale bino ebyo bampandiikira wajja Nambale mu idwaliro ya gavumenti. So butuwo otuuka Nambale gabakoboti abasawo wabaganayo nebagaanayo nti bana munkebere ekinuma kyene kyene mbona ekinuma nze munkebere nezira kutya wena atya. So womala okuba kwa bakukoba ki womala okuba basawo bakobere ekikulu motirerezera kutya ndidye bakukoba ki nze kibankoba kuba ati musuda ne gwolimu bakati musuda gwo ezire kiri kuluma bakulinga kulinga bakati sa kiri kuluma nakabana munkobera amazima gene nantengese nti kumala ibanga linana nakenda agadaga nti ati be ezire kiri kuluma mpagano wendi kwenda okutegeera twakuwa sente dokukweka okutola ku omusayi ojja mu idwaliro tuwaba kuba kutoza ku musayi nabaga waba waki sente aimeka 5,000 bakutola ku musayi bakutola ku batya omusayi nabakuba gano bankuba gano obamala okuba tukobera ebyaliwo tulina kutegeera ekyali mu idwaliro
tubone engeri tunakuyambamu wamala okukubawo akapiso. Banko ati nzire bulwaire buli kunuma. Bakutwala mu musayi bagutwala omusayi nga bamaze okutolamu. Atagale bafumbira. Aba bandi terina luvannyuma naidira n'ekitabo. Bakweta batya? Bandi tabasirika Monica. Ati none ebintu byo. So wojja okulona ebintu bye kiyinga bamaze okutwala ku musayi kye bakukoba. Nzire kibankoba. Oza kye bakukoba. Wabakoba omusayi bakutwala kugwaki? Bulwaire ki? Nabako ntiri mulwaire wa musuda wabala muntolere kwana musayi. Ate oguli gano ntino guli eno. Towakoba tubalenda kunkebeza Akawuka. Nabakoba. Nga ntina kandese. Wabakoba tenda kunkebeza tukobere totya. Iwe myaka gye mikulu ezakyoka akweka banze zakyentya. Iwe tukobere. Iwe onakweka tojja kuyambibwa. Tukobere nze tikweka kuba myaka gyange bwe tijikakweka natuuka okufa. Nyambale ndozerezera buzerawe. Yenda bwa muntu. Tutegeera. So bakuba okutola ku bakutola ku omusayi gwa sirimu kakasanga bakutola ku gwana ni gwa musuda gwantola ku bantola ku gwa sirimu. Ogwa sirimu batolere ku gano. Nabako muntolere ku gano baloba. Bantolere ku gwa gano. Ayi kubya sirimu wabakuba oti wabakuba ku kubya sirimu. Bakabatya. Bakate oguli gano no guli eno. Okay, so tubone koko kitabo ekyo mbone. Okay. Mugoya la request blood city. Bino lab bali kunkoba bino tidi chani tabs raised yes do Gochi, gochi chikuluma. Iwe kubine byabasawe bakebera kiki obyogerako. Batebute kwogera. Batebute kunkubera. Batya. Kuba ndowooza okufa. Ndowooza okufa ate nga tisobola kufa kuleka baana bange. So abasa iwe lwaki olowooza oti abasawo bakulimba bulimbe? Yogera onkobere. Banimba kuba njafa mangu. Banimba kuba njafa mangu. Olowooza oti abasawo bakulimba? Abasawo basaba nga tebakulimba ayige mwene osobola kuba ng'embeera niwe oli kugyetaamu eri kukuleetera ebirowoozo n'okulwala okunafuwa. Kuba nze ndowooza nti oba oliawo n'omwenge gwono omungi ate ng'emmere entono osobola okuba nga nogukuleetera amaanyi okuwaina omubiri. Nze wembeera ndowooza esawundi akobanku ekyo. Mudwaliro bankoba. Mudwaliro bankoba. Bakoba ki? Tuwalire otukobere. Bankoba ati n'omwenge mungi nze kyendya. Nabuno mwenge. Tuba n'okuno omwenge tikweyendera. Birowoozo byena bene binwesa omwenge. Birowoozo ki? Nonwa kuba niko nontuuse mu sentera bankati ndagene bayino tiimu yona ngeri ere embwe ene yakoba ati yali kujja ya gundi so lwaki ono omwenge kyawo nikitegera kyo tango ono omwenge tobana ngo omwenge mubi bali kobozira mu Kawuka oli mulamu omwenge no guli kumalawo lwaki ogwesibako nga toguleka tulibenga mwene oli kwayita ngoka ali mulamu oli kwayita owande bere nga tuna mwengo osobola okupushinga ko bwana bwo okubusindika bujeko kuwe bujja tomana ayi pagano buti lwaki tuwesoni wa mwenge
ndagusonera ku birungi bimuli kundeetera ndagusonera ku birungi bimuli kundeetera so ojja kugwesonera lwaife lwa bintu bye tukuleetera ayiga mu bulamu bwo toyidinga gukosa obulamu bwo era gujja kukosa ni famire yo abaana tibanwa oyidinga abaana bakubona nga oli kuno omwenge bona bali kujja kunwa bona maama agunwa baba oyidinga bali kujja kunwa omwenge wabona tibasobola kunwa abaana tibasobola kunwa bekumira awo beene lwaki tozira mwenge ndaguzira ate tubazira mu bigambo bikolwa nti era oyidinga osobola okubawo nga togunwenga wakola emirimu gye bulungi ife tuba n'ebirowoozo twenda tuba n'ebirowoozo ebituluma aye era tutunwa mwenge era tulambaala endoolo lwaki olowooza oti mwenge wootanwako tolambaala kuba olina ebirowoozo bingi eriyo ati gyobona omukyalo oyo waaba asobola okuleka omwenge asobola okuwa capital watandika business aye buti nja kumukoba ki ngaiwe omwenge ogunwa okoba oti tidi mbonu omwenge tineyendera eriyo omukyala onaatusindika okwiddayo oli akoba wasobola okuzira omwenge aye pagana naiwe onaamukakasa otya aye nga ate iwe omwenge ogunwa bakuwe sente dde kayona obuno omwenge dikwita ndaguzira mwenge tegunteekera mateeka mwenge tegunteekera mateeka ndaguzira tujja kuguzira aba nikyolagawo aye buli gendidagana era mpira nga guwona ogunwaire empagano gyazira otya nga niife olibona ndiddala wano lwakuba nti yes tuyamba aye za ndi musiraamu tena mwenge aye buli wendogera niigo gunkosa mule olibona nze ndi musiraamu tigunwa aye tikulobera kuba wena idembe lyogunwa aye mamina gyefu ze nampulira mulenga gunkosa muku aye kuba tuba tukwenda tukuyambe kwa eza tuwulira mirembe ngako nikola ki ngoyina ida kukwana abandi nga aye okaguno okuba otyo oti ojaguleka otya njaguleka ku birungi emuli kundeetera njaguleka nsole olako byayikwenda kuyamba kuba akuwe capital otaliga business aye nga tulese mwengezi sasa ndi nja kuletera kayo nwemo wa mwenge kuba oli omukyala ali wala ino yabona emboozi yo ni family yalowooza nti wanaakuwa akantu n'otandika wano osobola okuyamba ku baana bo aye bakwetera ekibungo ky'esente baino bakuno n'ogyere mu kasokoseere ojja n'omwenge njazira nze ndi nundo ndi akyatule ndogerera omuntu amazima yankyawa kiriba kuri kodi nti katonda ebigambo byendogera katonda akomwe nakola kisenkwogera nakobera ekinakuyamba tijakobera kijja kusanusa tijja kuyamba bulamu bwo omwenge gwa mubi ku bulamu bwo ngukobera nti mubi wakuba oti kansinye kantamya aye nga nkoze ki wogule ko asobola okuyamba yamba kuwasindika ku kwa abaana bo kizibu ki lwaki olowooza nsobola kuleka mwenge Yambaye ndinka ni mugafunga nje mwabala bampa kubananga bali kuno bampa nanu aku ngandi mugafu ono mwenge kikaki gwaraji waisende imekolaje gwalukumi wala jiwalo kumi odinga omwenge gwongero oyongera okusirana oja mukuno omwenge odinga gukusirania kusirana odinga busayino ku kyalo kuno olali n'ekirowoozo ekyamakulu oba ikwenda kukuta mu kibiina mufune sente da government odinga wayenda abantu werira iwe takutamu okidi ekyo kabiri ntamu nze ndi mutamivu agerere ku ntamu nze nterere ku ntamu nze ndi mutamivu aye nga lwaki oyikiriza otandika okufiirwa ebirungi olw'akantu akatono kati ndaguleka mutandisa okuntamu sente ndaguleka nze kasita obuyambi nze tube tujja kuwa capital otandika oba nekyokola oyamba abaana bo aye twidda kweta sente ife nga tumaze kakasanga omwenge okoze eki ndakwida ndakupaka kuba buli lwendano wano ndidye nga kali kutukawo n'abuuza abantu era bandaganga oli mu byamwenge ndaga ne tiimu yo bikibikira bayiri munumba omwo nti era omwenge tigubolera guwona kyokoba oguli kuwona gwaduzi
oguli kuona kuwa guna dozi naguno erido oli bana ngoli kufuirwa ebintu bingi baba musasire abantu bajja kuwa sente ng'ojja kunwa buno abantu balina sente de baba yenda okuyamba abantu nga imwe abantu bali eyo abayenda okuyamba empega banakuyamba batya tutira kujja tuyamba abandi mwenge mwasala mukago mu bulungi ne mu bubi toguleka njaguleka njazira ezajja kuta sente denze nati sente awantu nziwe so kokobere abali eyabakuwa obuyambi naddala bawa Ivan kuba twategera ifantu twali wano ayitwalira no lwa Ivan olwo omwana adagaba kagaali yatambula tomala n'emmotoka dde mukoonera eyo ayi lwambeera ayi bw'obanga olina kyokolagano oba oli awo ayi butusaaga eno obuvunaanyizibwa obw'omuzaire wabulekawo butusaaga eno iwe wuunabuwuune kunki okola kikuna mwenge obuvunaanyizibwa obw'omuzaire Ivan yalebere ng'ali munumbaga n'alindira maama ajja kuleeta ayi butusaaga na Ivan n'ajja iwe ojja mukasokoso kunwa tobona bulana nakutamu sente ngoya Ivan alina ekyasobola okukola sente atwandikwera Ivan yatandika okukola ayitaidde kubala twandimutera waire idduuka yakola tumutera wana idduuka yakola kuba mwena akola ki njambe muganda wo yadda muyamba iwe tebakuyamba tena muli kunambayo muli kunvuma gwa mwenge niko benjazira toli kuvuma timuli kunvumayo muli kunambira bwetwogera ku mwenge tuba tuli kuvuma mbe nkubi kitu mbe tirosi okay so kobera abali oko nabaku abayamba ku Ivan baba yenza okusupportinga amaka gano aye batukobe mukaze ekyokuno omwenge iwo bakakasaki njalekera okuno omwenge njalekera kasira muntu mu bwida ndabi ndekere n'olwale luno guno gukuli kugujja kuwa kuli nire luno ndekeire okay tikaire munda gaine mu nani nategera kasira ko kunwa kunategera kano kakwireyo ka soft tulikwenda kujja ayo tumala mu amaani nkokobye tumala mu amaani tujja tunayamba tutyanga iwe oli mutamiva engeri y'abantu abayenda okubayamba abali soba tuwe tulikwidane nayo oyo mwami eyo yankobera oyo mukyale kwenda okumuyamba muzibe munakwali awo tuke tusooke tujje eno tano mwenge tobonaawo tuyidda kujja ife abayenda obuyambi bangi yabona kuba abantu ekigambo ekisemba ife tuli kuva wano tujye kwa wandi munambe mulwena kuyenayo munambe omwenge njazira njaguzira ndibanzize tibalyagana kentamire okay bana nze tijja kusiika gano embeera neyo ekikulwa ekitulese twakuleka wano nga tukwere sente daife tukwenda ojja mwedwero tubone byolwala so ekituufu yajja mu idwaliro ekitabo kiraga nga yajja mu idwaliro n'ebyabasawo mu kusoma okwange nasoma kwa katono mbitegeire kyetulibona nti omwenge ano omwenge era ekyawo kimwidi nti ano omwenge okutuka butuka bakati giye kasokoso wataba kuno mujja itale no tobona wabanga abantu bakwidi bakulagirira batu wotabaluyi eno obeera itale batukobye tuwe mu sente eyo batukoba watabe eno oli eno so nekyo tano mwenge ayenga wentukira ano olwomwana amaganda abaira avuirewo tumbiseku ngali ku boda ni muganda we bagire kuno kusabiriza kufuna buyambi aye bagire okusabiriza aye kayo buyambe bawo omukaire bityo aye kayo abana balage kifaani ekibi ekyokunwa musayi gusika oida kuonona abaana nze ntambula nga nkobera abantu nze nkobera amazima nindole kyatule nkobera kijjakuyamba iteka bijjakunona nveewo nga nkobera ebikunoona nga nkulese mu buzibu nze myaka jangu buti nkobera nti omwenge mubiguleke oba tosobola guleka kendeeza n'okendeeza tosobola
oguna kuncho waguno igulo waguno obwire kinavaamu ng'otandika kunaala ku buliri tobona bityo oba oyo noonaike kinavaamu ng'otandika kwembera abantu mu senta wookina nsobola ebyo byona bimuli kunkoba mbisobola obikola nze mbibona sobola bikola wabula munsoniwe busoniwe nakuvuma abantu aba omwenge tebaba nampisa kuba omwenge wogutaako osobola nempisa yo buli wakataako kale nga kakutuma bigambo nakalimu ebintu ebibi omwenge buli wogunwa odda kutaako omwenge otandika okwogera buli kyoyenda mbe sobola kikola so nekyo nze tijja kusirika gano twenze kutuuka wano eriyo mami yatutuma abeera afaayo ku mukyalo ono bamweta mami Rachel abeera afaayo ku mukyalo ono bambi era nabe tujja kwira eno ayi mami yanko yati yaziidirayo naga nti mami leka negemegeme mu nsonde ka transport akanatwala ni tiimu yange ndireyo okuyo mukyalo oyo ati gyobone esaide namuwadde akola diti ya mwidwaliro bamukebera biki ebimuluma so mami nebyo ebiri eno ze azira mu kimuluma okutula ku ntimbo mwenge nakumuga bukerenda bwiza omwana yasoba nko yave ku mwenge tutudinga asobola kuguvaako tuli abasala omukwagwa mu bulungi ne mu bitoli guleka ni mu magombe bali kujugirayo ate iteeka kabaka lombolombo mbona lero n'ababode bafa lero mbona bajaji badeeta oloozeeyo era weena jika wolifo nga baguyuwayo okubati wakati wo mula mirembe Monica naka kumpala so mami omwenge guvuye ku mubi njaguleka bakati kaforia kati omwenge emperekere ya sitaani mwenge ogula tuba mumbera do so ifere katuje tona buli wona mwenge netwogera ninga tugutokosa tutuwulira bulungi mirembe mule ayo lwe mirimo tukati leka tukole tuyamba abantu enga twena tobona Yazid mulamba msada kale tijja kusika wa Yazid Yolisigira owewe sede mu bikado